Oktobra 2014. godine u Beču je organizovana promocija 13 dela gospođe Nevene Džaje. U predivnom ambijentu uz zvuke klavijature muzičara Rileta, publika je pažljivo slušala odlomke i pesme Neveninih dela. Nevena Džaja je rođena 9. aprila 1954. godine u Rumi. Već 36 godina živi i radi u Beču. 13 dela proze i poezije, Izgubljeni u vrtlogu života, Dete, Život, Robinja tuge, Miris zemlje, Stranac, Ubi me brate, Tri života jedne žene, I ja imam pravo na život, Sremica i general, Kud plovi ovaj brod, prvi deo, Kud plovi ovaj brod, drugi deo, Horoskop, govore o njenom nesebičnom zalaganju, trudu i radu, od kojih su 2 dela, Miris zemlje i Stranac, prevedeni na nemačkom. O istinitim događajima piše u prozi, a poezija obiluje stihovima o životu, ljubavi, sreći, patnji, bolu. Iza redova se krije veliko životno iskustvo sa usponima i padovima pretočeno u pesme. Na jednostavan i slikovit način pesme pozivaju da se ljudi vrate pravim vrednostima, ljubavi, humanosti i veri. Pored pisanja, Nevena Džaja je poznata kao veliki dobrotvor i humanista, pomaže manje poznatim autorima, uključuje se u sve aktivnosti dijaspore, a 2013. godine je primljena u Savez književnika u otadžbini i rasejanju. Neki od vas su čuli da ja jednostavno svake godine, to je u julu, sakupljam pisce iz svih raznih zemalja i bivše naše Jugoslavije i svih republika. Počela sam sa tim skupom iz jedne određenog cilja. Zašto? Pa ja sam Sremica, odrasla sam sa 26 nacija. Nisam navikla da mrzim ljude, volim sve ljude, sve nacije. Htela sam da to nešto što je uništio ovaj rat ponovo dovedem bar jednim zahvatom, jednu malu grupu da se ponovo družimo. I tako sam došla na ideju da napravimo zajedničku knjigu, preko Fesa smo se upoznali i prvi susret nam je bio pre 2 godine gde smo napravili zajedničku knjigu i tamo smo se našli u Rumu, u mome rodnom mestu. Međutim, ja nisam stala sa time, ja sam htela da idem dalje. Tako je nastala druga knjiga i ove godine smo bilo je jako lep skup. To su primetili i ljudi koji se nalaze na pozicijama, da se tu ne rade o malim grupicama, da su to velike mase, pa je opština mene pozvala i kazala da želi jednostavno da stane iza moje leđa i da me podrži u tim svim mojim Veranstaltung moje organizacije. Šta sam ja uradila? Jednostavno 3 nedelje koje sam provela posle moga penzionisanja u Rumi, ja sam se udružila sa različitim kulturno-umetničkim društvima koji su vrlo rado hteli da se pridruže toj grupi mojoj, tako da je opština to podržala, koncept smo napravili i sledeće godine se očekuje od 300 do 500 ljudi koji će biti učesnici. A to nisu samo pesnici, to nisu samo pisci, to su i slikari i razni drugi umetnici kao što je muzičari, folklori. A sa druge strane, ja sam neka osoba koja počinje od seljaka, pa da bi dala i njima jednu šansu, pozvala sam ljude sa narodnom nošnjom, svakako da budu prisutni, isto tako da pričaju o svojoj zemljoradnji koja jadna izdiše, jer omladina odlazi. A i vi znate, kad vam se kuća zapali, potrebni su i vatrogasci. Pa njih niko ne poziva na druge promocije ili bilo če, nego samo kad im se zapali kuća ili bilo šta. Tako da sam pozvala i njih. I što je još najlepše, i radujem se tome, pozvala sam sremačke fijakeriste
sa njihovim divnim, ukrašenim konjima, žene razne radinosti, ručne koje rade, tako da će sledeće godine to biti negde druga nedelja jula. Svi oni koji žele da se pridruže toj manifestaciji i žele da učestvuju u trećoj mojoj knjizi, može da se javi kod mene, rado ću ih primiti u moju družinu, u moj prijateljski klan. To je jedan doživljaj, ovde par ljudi su to doživjeli u Rumi i kažu mi ne propuštamo sledeću godinu. Eto, to je bilo nešto po pitanju toga. Ali ja bi ipak htela nešto da vas nasmeje malo. Mene su nazvali iz te grupe, pošto se knjiga zove Kud plovi ovaj brod, kapetanom. I sada normalno, ja moga partnera, da ne bi ispalo da on bude kaplan ili bilo šta, ja sam mu dala ime general. Tako da nas svi znaju pod tim imenom general i kapetan. Ali sad ću vam ispričam jednu anegdotu koja se desila jednom generalu. Pođemo mi za Grčku. I sad ajde, malo smo pre došli, pa ćemo da popijemo neko piće, kaficu, ali general hoće vodku. Kaže, ne vozim auto, pa sad mogu i da pijem, jer ići ćemo avionom. Popi general vodku, naruči drugu. Ma nešto se on u licu mnogo promenuo, pobledio mi sav, ali ja čutim. Dolazimo mi do aviona, predali prtljak, treba da uđemo, on mene tapše po ramenu. Zovi retug. Ja gledam u njega, guši se čovek. Kažem ja ovima, molim vas, zovite mu retug, razboleo se čovek. Za 5 minuta tu su svi bili, uzeše generala na nosilima, ga odnesoše, a ja sede dalje u avion, idem za Grčku. Svi me gledaju popreko. Ceo avion gleda u mene, pa kako vas kaže mi stewardesa, kako vas nije sramota? General jadan umire, u stvari ona ne kaže general, nego vaš muž umire, a vi idete na letovanje. Pa ja kažem, slušajte vi gospođo, da ja vama kažem, kad bi ja svakog puta čekala kad će general da se povrati, ja nikad ne bi letovala. Za 2 sata general je stigao u Grčku. Eto, to je anegdota. Zaljubljen sam do... Idemo li sad bajku u pjesmi od Crvenkapi? Može? Ajde ručice gore da vidim kako to izgleda. Prvo idemo da je dočekamo na širokom drumu. Ajmo ručice. Na širokom carskom drumu što presjeca na šumu, crni su se bijeli slon, jedan crni telefon. Na širokom carskom... Radojica Stanković iz Nikšića, poznat kao Šanta Panta, zabavljač i animator za decu, je gostovao sa svojom predstavom u kafeu Belami u Beču. Na pitanje kako je nastao Šanta Panta, on nam je odgovorio. Prije 26 godina, družeći se sa mališanima iz Aranđelovca u Tivtu, ja sam bio rock'n'roll muzičar i sa jednom grupom u kojoj je čuveni Knez pjevao. Došla je ta ekskurzija iz Aranđelovca i zamolila nas da uradimo neku žurku za njih. Imali smo jednog Panta koji nam je ovako bio kao tehničko vojstvo, koji je išao nekako šantao i trebali smo nešto pjesmica dječjih da otpjevamo za te klince. Ja sam znao onu čuvenu, ima jedna kuća stroga u kojoj živi Baba Roga i onda mi je palo na pamet, ima jedna šaša kanta u kojoj živi Panta Panta. Pošto je on išao šantao, dodali smo i taj prefiks šanta i tako je počeo lik da se razvija. Malo mi je dosadile neke noćne svirke koje su bile, koje su vezane za rock'n'roll muzičare
i neki propratni još putevi. Ja sam odlučio da se bavim djecom na sljedeći način, što sam se upoznao sa čuvenim Ljubivojem Rošumovićem, Draganom Radlovićem, piscima za djecu. Napisali su prvi scenario, Šanta Panta priča o sebi. Dijelove tog scenarija sam i danas u Beču prikazao prvi put ovim klincima i evo 26 godina, jedna ploča, 3 kasete, 7 CD-a, 3 DVD-a, 5.500 odigranih predstava u liku Šante Pante. Tu je posljednjih 15 godina lično za mene piše Tode Nikoletić, to je čuveni pjesnik iz Crvenke i pisac, pa tu imamo Zabava luda stvara, Čuda, Šantine bajke, Bajkoteka, sve su inače interaktivne predstave pune edukacije i na djecu ostavljaju jak utisak, tako da i ovaj put sam pokušao samo da im se približim sa likom, jer me niko nije, kao što ste vidjeli, poznavao na početku. Sad vidim da me već pipkaju, dirkaju i hoće da se fotografišu sa mnom, tako da mi se čini da smo ovo, druženje uspjeli da oplemenimo na pravi način i nadam se da nije ovo posljednje gostovanje kod vas. Prije svega nisam se zahvalio na početku priče na pozivu da sa vama razgovaram i pozdrav za vaše gledaoce i televiziju. Najvjerovatnije sa mojim prijateljem Peđom Krušićem ostvarit ću kontakte, nadam se da ćemo za novu godinu ovdje biti sa Deda Mrazom i sa mojom ekipom. Ja sam danas pozajmio iz ovoga lijepog kluba ljude, da se zahvalim ovim ljudima iz kluba koji su me svesrdno prihvatili. Već sam 2-3 dana ovdje. Sutra putujem za Crnu Goru, nastavljam u nekom ritmu koji je već godinama u nekom putujućem karavanu, tako da se nadam da ću vrlo brzo doći ovdje i da će Šanta ne samo Bečom, nego i cijelom Austrijom biti omiljeni lik djece našeg govornog područja. Sa nama su još 2 dečaka koja su učesnici bili predstave i gledaoci. Hoćeš se predstaviti kako se zoveš? Ja se zovem Luka. Luka? Ja sam zove Aleks. Aleks, ja. Luko, kako ti se dopala večerašnja predstava Šanta Panta? Lepo. Lepo. Ima nešto posebno da ti se dopalo, da ti se svidelo u toj celoj predstavi? Da, ova prva pesma. Ljubav. I zadnja, da. Ljubav, da. A tebi, Aleksa? Meni isto. Isto znači ljubav. Divno, jer bi voljeli da imamo isto tako mnogo više u budućnosti predstava, takve vrste za decu? Da, bilo bi lepo. Bilo bi lepo, super, dobro.